الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kira hamdi Allahi Azze ve Celle. Salavatiyem selamu pro Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, pra leskeri familja ashabija, pra sao kolla so gjithinja ka levozvishme porukencar, ma kea dunja na mukren nisara veros mesar muslimanj. Amen, inshallah, družname neposredno delojata rođivdi pe Ademeskoro alaihi selam. Wallahi Azza wa Jal ačilam pa dva delo. Wallahi Azza wa Jal Ademe al-Islama kana kergareske te gjivdinel po gjenet. Dodeka i neposlušnost ibliseskeri e šeitaneskeri, ulo se bepi Allahi Azza wa Jal te brkinele tar leskoro rahmet. Ema davao ulo se bepi po šeitani lanetullahi alejhi vel lanetimo, to jest dindo arman tar strana e Allaheskeri Azza wa Jal. Ka dva momenti kogo Allahi Azza wa Jal e šeitane lanetullahi alejhi brkinela le taro dženeti, po šeitani toga što vela svesna šalo Allahi, so desingapele, empazinen toga što bratinela pela fencar Rabbi, o tu moro devel sosja. I pengande po šeitanjov na negirinelo postojbe e Allah eskor. To je sakana se ti nelape otkako perela ko parip. Mesto te birinel te rodel opros, ofro dela, dobro te šaj predložil moro dživdi pe sađi ko te postojnilo dživdi pe kja dunjaje. Mu poralko kraj taka ni nelav. Penela ka dike deka poveke tar tere stvorenja koven mancar. I mela kerla kavavlenke tari levori, tari desnori anglalen palav. Таросао стане ка нападнинаве манушни. Соске нас спомнја кавален ги управданда. Се управдантало Аллах Азza wa Jal. Наодојга на неле силе шейтан. Аллах Azza wa Jal сова керге. Тука шајоја те циденен тар мородром кас. Се коле еке кој на неманге захвално, се кој на неманге искрено. Ама на кола кој тале искрена, кола сој тале манге заблагодарна, ту управлене никогаш вас наштитовел. Аллах Azza wa Jal Ademe alaihi selam чевелате джино по дженет. Акари и тола менге опучил. Дали o Adem alaihi selam si neko čačutno dženeti ili si ne probno dženeti. Sokapena, o Adem alaihi selam nas neko čačutno dženeti. O Adem alaihi selam si ne koje probno dženeti ko učo tam. Soska Adem alaihi selam nas neko čačutno dženeti, a čal neko moć se bepi. Ko dženeti koga kakvove musliman sa i tuke dozvolimo. Na postojnela nešto ko dženeti su je zabranjeno. Za razlika o Adem alaihi selam kaj sos neko dva dženeti si ne zabranimo je kaš. Duj to buti koga kuvea ko dženeti kuvea zauvek. Na neko dženeti kerjan greška se na postojnena togaš greške, ti kalentu.
Се астен ко дженети на постојнена виши ибадети. Нити постојнела намази, нити постојнела рамазаните, хрли, зекјатите, лесоске, положињан испитја ки дуњаја додека сјанси. Вакерган, o Allahi Azze wa Jal ko cennet-i Suriyya Adem aleyhisselam'e perevasque. Akar ne kron aver puči, koji talo pošužu, o Yusuf aleyhisselam ili o Adem. A men pena дека Yusuf aleyhisselam нели познато с не бут лепотани, бут шужо, тар скоро шужи пе дури джулјачине нас не чурикенца переваста. Макар да постави да пучи. Дали о Yusuf aleyhisselam тало пошужо таро Адем. Сока пена на. O Adem aleyhisselam talo pošlo talo Yusuf aleyhisselam Yusuf eske talo dibe kvaš talo šuži pe Adem eskoro. Soske. Sebetija čalodova so Allahi Azze wa Jelle Adem eskoriga perevaste. A zašaj nešto to vel pošlo koga Allahi lišno perevasta neka stvorinel. Judoleske pengjola Yusuf eske aleyhisselam и тало само дендо еква шужипе таро Адем алейхиселам. Кергам му Адем алейхиселам негде сме учот 3 до 5 метрија, а широко сне 3 текваш метри. Пазине, кој јоумул кијаме кога ковело прожививе, о Аллахи Аззе ва Джел ка воздигнеламе кјадија форма. Кјадија висина, кјадија ширина. O Adem aleyhisselam живинела ко дженетјака. Аллах Аззе ва Джел дека وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. О Адем, ма приближи тут каква каш. Se te približi njën të të kakvash qaqipasке tukove taro zulumčarje, taro nepravedna manuša. Pazinem ko Bož načinela kasar družinejat. O Arapi i sidene ekvakerive kaj so penen. Ako mangeate gjane e ke manušeske mapuč kojle skoro dat kojle skeri daj. Puç koytalelles kerem Allah. So Peygamber aleyhisselam takal el mer'u ala dini ehihi. Emo manush talo ko dini pere društvoskor. So desi salilu o şeytan ilanetullahi aleyh vesvesan. Abe canali sos ki sen zabranimo taradva kaž. Samo te namere. Se te халям тарадава каш ту, овеа безсмртно, овеа зауве. Джанено манушто ске нарекна пе инсан, сарало те викино пе инсан. Аква терне сова керена менге манушенге инсан и клола таролафи нисиян. А олафи нисиян тало мануш бистрела. Обилачко друштво и билачи околина ќе релатите нашалио најбре. Оква се употребинела и дрога, сад почнејат употребинели дрога. Од ацикар гјале, на. Од друштво. Оква се почнејат цигарате пушинело, од ацикар гјале, на од друштво. Со најчесто пенена ленге ко друштво, саво мушјаме цигара на таре. Абе дикја цело друштво амен по еклинија млечина, па ништо на не. Па дај тало напредно. Мајдеа не со коала мода. Со на кераја мендар. Разна циркузија кераја мендар. Ко крај, кој јоумул кијаме која ки тој нам ко Аллах Аззе ва Джел,
e chestia care o dă o hacu că tu putin chiar n-am pat vadru. O Allah dea care duplo karna se učirja man te krat dva gunaj. Toga što Allah je azza kakav trajne. Osobi okusine no cehennem. Agar Allah je azza obratine Allah. Saro şeytanı spingaja de me te terineme pa dva gunaj. Vesvesaj. Koga isitut vesvesa džan višo šeitani lilatut koperevasve. Džanena sar ulu i vesvesa pšalale. Džanena sarine ulu bi rabbi nas. U kraj sar završinela min šerri vasvasil hannas. Emokova Andres ohala manuše. Acum de singură cu gamuchela chipu Adem aliselam. O șeitani alo te nervirinel e ademe mehava em co gastargale o Adem aliselam tu libe man bărtingyan man tarogeneti tari nervoza halea e șeitane. Em co acurian lesta Andre mițel tali uspešne. A canava chela Andre pošto curiu man tu te precui vesvesa meta duira chela futara vescorodu. Primetinena manuša lena abdezi. Abe dui puti ili trim puti. Abe trim rekat ja kıldigim šta rekat. Şeytan. Adai tu kio şeytan. Te kerava kea butin ma te kera. Abe so mangla teva sine peske duia mala. Je ke sine ne potreba kea količka. Peskosi. Ecco, o șeitani s-o poșminel, te postinul că e prașania chiguri. Ca deli mani colici ca acolo. Ama sos că te n-adămă, nu vei cu slujinala. A s-o acolo n-adingheam. Ama n-aștia dată o nouă. Are bașca geafterul, da? Po duio sati, geala reske savare cu ela, udar, bam. Ia când acova po duio sati te kone copta, haide inshallah, solo ca acova vati. Ca puceman tu man solo, More tu edepsas, more tu ca bistergani ne so kergimit ke bistergani ko vitrut ke na kosu se pa. O manušu dinela, akva je talo šeitan. Koga nela tu ke prašanja te postavine tu ke sar. Ili te ane tu ke sudo prema, nave akva manga te vakera. Abe na tu akva nameno kergan, akva te ke šeitan. Em koga ka avem po adava stane, makeren lafi. O šeitania dalea lela tu men kotomarovas se agar da je ademea nisam nikad gale tarogene. O Adem aliselam koga haljata radva kaž emi hava ko isto adva momenti lengere avretja poš misalete diklon a i hava ko adva momenti poš migja hajzito. U istom momentu. O Adem aliselam ko adikava tari lažna ševa. O Allah azza wa jel ko dva momenti Ademese aliselam pinala o Adem. Kastar našeja. Toga što Adem aliselam pel o Allah lađataš. Lađataš. I najnormalno lile egzistența lui Charge pere avret. Cu adva momenti o Adem aliselam koga halea, koga se tingeape, acolo e tale israeliate na neamen argumenti acela culavu. So de singur vela. I havo vela haizea, ako Adem aliselam so vela komuša. Secole muše dikena klasuita lokarina, istaknimo. I pabaja človeče koje kvaš krlo. En modo tava čelo secole muše to velja kja duša kariga kvate usmito. Talo Adem aliselam. Kja deja situaciju Allah azza wa jel kako kul nahbitu minha jami'a. Kulen sarne tebe.
Кој е хулена тебе? Хулена о Адем алейхиссалам. Хулела и Хава, хулела о Иблис. Пазене не пучи да ја каже. Кој те ринела на мен те кира била чебука пшалали? Со када одговор? О шејтан. Сложинена ту мен која сложина. Добро. Кој те ринге шејтанете ово непослушна Аллах есе? Пошто стало шејтан? Дали си нешто побаро таро шејтан? О шејтаните ринела мен те кера гюнаја, тамам. Кој те ринге шејтан ово те кера гюнаја? Ка частинен те частина. Пралален побаро нешто таро шејтани се хавербуј. Шејтане со теринга текерел гюнајтало о нефси. Се каса мен да рисамен три нефси. Нефсу емарен, нефсу левамен, нефсу мутмеин. Нефсу емаре и тала два андралдан со теринела тут ко гюнаја не случајно пекамбеля листanta битката ротебу ко гиранела стесова кирија сабеги и ранамен тари битка ки повари битка. Уште појај тари повари битка тара каја Расулалла. И битка тере нефсе. Андрало нефси шејтане лаанетуллахи але терингале текрела два гюна. Макари да кјакеа ситуација пшалален, поопасно непријатели таро шејтани лаанетуллахи але и тало аква нефси. Аква нефси сиде дескери подгрупе и сиде дескери поделва. Полила кога киранетут не случајно пенглола додека на икловеа таро хајван луко на кувеа ко инсан луко. Джанена сосе. Кого мануштало ки почетно фаза која кова била чипе, анлесте иси дешудуј хајванска буке анлесте тергјон. Дака приметинен манушки нервоза, кога холянела само си фатилел, кјадја дереджејтал. Саджи коте кога побединеа дава антуте, а веа ки дујто фаза, кога више кереа некоја билачите антутете поштинете кајнету, соске кердюмакал. А квај тало панлој ке калбеа, се окалбеа дилнапе по трин делие. И си тут муло калби, насвало калби, са 100 калби. О муло калби тало панло со нефсу емаре, о насвало калби тало панло со нефсу леваме, о джидо калби тало со мутме инне. А кадига о Адем алистан тало кадва почетно дело, а кадига кога дозволинела дуња јакери лепота, те дујда керелто таро Аллах азза ва џел. Со требнела кога те халјов. И дуњаја и тали шукар. Тове барлалој шукар. Ама на не шукар ако дозволи ја ни дуњаја и пара товел торо господар. Каква е дујаш? Со значи нела дава. А дава значи нела чали пара, а чали дуњаја и кереа фамилија. Ако и тало туке конкуренција, на кереа Аллах. И најчесто ди како амаре пазари, амала, достија, комшие, лафи, муабети, која два моменти ангјали сарлесте роба исто, холи, соски митили неман ки роб. Конкуренција дуњаја кереа. Адем худителе кипху. Добро. Кајтало мукло Адем алисам, кајтали мукли Хава.
Кога там пуляло Адем алейхиссалам та роđene. А кали ги улема керена Аллахи, најточно о Адем алейхиссалам та роđeneti кога му кела петелеки пу, му кела пеки Шри Ланка. Индија, бај тало е дело са Индија. А ква Шри Ланка ко преводка значи не Света гора. Од одија чачипавски силен е планина која се обикинелапе Адем. Чачипавски од одија ги седна барејек листија, вакренапе дженетескере листија, кога со нигде набајрол единствено само кога два тан. Јек мисли бе вакерела пе и Хава и тали ко афричка пулја муклија, вели мисли бе вакерела и Хава и тали мукли ки джибда. У Адем алейхиссалам кога тало мукло више ки дуњаја, у Адем алейхиссалам почненела теровел. О Аллах соске нашунава о гласо да негоро со тут керена тут тесби со величинена. Стар со шунава с неко дженети. Ке да ја ситуација о Аллах и Аззаваџел како о Адем джаки мека градин морокер. Прво со кергја и Хава на кергја Ибрахим алейхиссалам. Прво со кергја и Хава и тало Адем алейхиссалам. Англа о Адем алейхиссалам мелеки. О Адем алейхиссалам саранда бешке реласне теуба о Алло прости мородјунак. Пренесинела пе о Адем алейхиссалам таробут роиве соровеласне Аллахske Аззаваџел то простнеске која кјапоја висадило деске бразни. Ко прво моменти кога о Адем алейхиссалам кергја и кјаба по таваф и која кергја о Аллах и Аззаваџел тоа швакела деске фетелека Адему мин раббихи келимат. Емо Адем алейхиссалам тогаш добиѓа некој Аллах ја каса таро Аллах и Аззаваџел. Тогаш о Аллах и Аззаваџел опростига е Адемеске алейхиссалам. O Adem aleyhisselam rodela non-stop Hava. Ko te rakena pe o Adem aleyhisselam mi Hava. O Adem aleyhisselam mi Hava rakena pe ko Arafa kajsođano hađije. A okolaso se ne humrili ko hađi, koga gere ko Arafa tadba sarsobiken sa regzidovastimo, ovdje pe Džebelu Rahme. Brdo je rahmeteskoro na milost koja dava velo Adem alejhiselam vikna o Hava, o Adem šunava toro glaso, modorija koja dva brdo, ava kenape o Adem alejhiselam emi Hava. Pošminelo džidi pe palanin kipu. O Adem alejhiselam emi Hava pošminena to vedem porodo familie. Kogod čave sine Adem alejhiselam e Hava. Кој капене? Кога пределате части немам ту не. O Adem aleyhisselam emi Hava sinelin falaren saranda čave. Biš dromi Hava čivi довогенде, ко се која пхирајде бијања по дуј близнакија, јек муж јек џуди. O zakoni која два вакти сине, o прву вогите пранинопе дујто не воге, да после нас нема нуша. O најбаро чаво сине о Кабили. Макар и да кога лоаква шеријат лескоро Аззаваџел кој са те прандињовел, о Кабили на беге дигате прандинопе дујто не вогеа. Се хабилеске перела и пен и побари, а околески потикну. Пошто ги расправи.
O Adem Aleyhisselam kakve poharica, biz o raspravje, hajde o sodu i dženeva kelak na kerem kurbani po Allah. Kad skoro kurbanika prihvatio, ostalo ko hak ko čačite. O Habili sine ovčari. O Habilja nelo najbaro koči. O kva sine seljačko butkenca babinela sine. O ko najidimo što sine adala jačmenija žito, a kva me kada kurban. O Allah azza wa jalla ukral mukla yekiya emdila o kurban Habile skoro o koči. O bakro. Kad ja situacija jasno je obuđe. Kad čovarica kariga kale bakrea, džanena sulo postane bakrea tavale, kaj gula dva bakre? O bakro su i talo lindo, taro Habili, Adava bakro hala sinečar po dženetu. Duito drum džanena kva bakro kogalo, kogo Ibrahim aleyhisselam lilate činil kurbani Ismaile. Soja Allah zamenige Ismaile matolol kurbani bakrea. Kole bakreske kerdol Allah. O isto bakro so lilate taro Habili so čargrovelas neko dženetik, Allah rangale ki puftol kurbani Ismailes. Mikeni mudros Allah iskelja zavođa. Neyse, tady bari ljubomora oprale gledam drža. Prvo džunaj ki pukalaren sulutalo i ljubomor. O haset, o zavidnost. Džanena soskitala koja najpamer, najopasno džunahi. Se tu sjan dušmani Allah esor, sar sjan dušmani Allah esor. Tu nas jan zadovoljno so Allah i odrednja filja neske nekola bukja ti butite pirel, filjane džuljate prandini, retreta, vere bukja. A kalja tu nas jan zadovoljno, em sjan protiv Allah i azzavodja. Em ako uništinela, to rodini. Olesko pekambera sam kakerel. I ljubomora i zavis talo sar briči. Ona bričinela bala. Bričinelo dini. Koje džemati, koje tanko gisi ljubomora. Koje kerko gisi ljubomora, pogotovo koga bešena poveke bojra. A me poveke keravo ka poharica kerelo. Ajde pa da ko halaka prenes kove. Pa je poslen baška kikrovo. Pa kobor ka čom halamaška pese lafimate kere. Zostan i zavisi ljubomora. Ljudoleske pravale nikogaš nas minela ko muslimani kad besu to ljubomora. Trebela te haljove dekadajtalo Allah eskoro odredive. A pošto Allah je odredinela, a mesar muslimanja uvek penaja elhamdulillah. Ko kraj kogo psalmu dargaje pšale, na džanglaso te kerelove. Sad jikote nadikao čirikle sa paronel. Дали приметинена ек мануш коги тало матое гюнахенца, дури о хайвани тало леса по гогјаве. Ем каквел сарна се писалим диктун огу и птица сар паронела, ема јада милете пепшалете паронела. По крају Аллах азza wa jal мукела поклоне Адемеска алейхиссалам пандек Максимија бајтало шит. Ема кова шито вела пейгамбери Аллах азza wa jal em prenesinela ko Allah azza wa jal akale pejgambereske shit koja talo čava deneska sam velale pinda suhufija. Em koga više pomeri ba demesko al-Islam pretemerelo Adem al-Islam rodigate čavenda u lume rakove dženeteske replodija teha. Šari vete džante roden mange te tatina vadala plodi. Od čave gelete roden kajna kad ja situacija lomele kulmeuta da le plodoncaš, em kavakerel
rodingan дженетска плодија, вакела оја, вакела бирма кла плодија, вакела римтелавтери душа. Тогаш Адем алейхиссалам какал асоске телемери душа, се дикем правадни. O pejgamberi birine napomeri. O pejgamberi vакела леми душе мелепос. Wallahi odredinjana vedeska al-Islam te джиб динел 1000 беш. Кога керјао Адем al-Islam ењаше ушова беш, Адем пина парса панда саранда беш сима на. Se tinea liput vакело Аллах азza wa jal коги каѓао потом со тарторо умети, тогаш диканте речавенде. Дикане светло муи, пуштан којта вакава, кедисава којта торо чаво Дауд, пекамбери, Дауд алейхиссалам, кого джидинела кова, аква джидино шоар беш, хариса о Аллах, шайгинете да саранда карнере бершат. Таро Адем алейхиссалам саранда беш лилисалимо, шибдисало по Дауд алейхиссалам, Дауд алейхиссалам покрај каджидино шер беш, а Адем алейхиссалам каджидино 960 години. Магаро Адем алейхиссалам на кели дуњаја, кај на кели дуњаја, јек мисли бе вакерена, Адем алейхиссалам тало пароме ко Јерусалим, јек мисли бе вакерена деки тало пароме ки Индија, која на неаме мисаве доказија. Аква е тало халален ко боро добро, која со запозни геламе од живдипе Адемеску алейхиссалам. Сото белате заклучина. Ко живото увек задоволна дава со посебрине. Те белате заклучина дека најбаро непријатели тала меѓу шејтан и леанет Аллахи алейх. Ма бистер дека лескери целтало те чилото ке джехенемескери јак. Трито бути со требелате заклучине. Ов увек и близина е Аллах азza wa jal. Којтало ки близина Аллах азza wa jal, Аллах ви споминела лескери желба сарки дуњаја мисла јаш по ахирет. Аллах тара келтуме те дилкме се по хайри. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad